senze inkinga ke le site isikadela izolo ebusuku. Ngena usupervisor lapho uyanyonyowa imoto uyishiyele kude. Uyanyonyowa bayiqone uniform. Uzama usicotha lokhu uzosithusa lapha. Ngamphula ngedonki phela ngamqeda nya. Koqala inyanga nje, inyanga iphelile, imali seyiphelile. Awaphe nosuku imali iphelile inhliziyo encane. Uzosithusa ngamphula ngamqeda. Hey, yabona kuthiwa awukhalanga over. The ngiyamphula bathi uvuka ngeOB ngamphula. Wathi uyachaza hayi bo yimini usuper phula inhliziyo encane ngize ngashawa over la kade usesinqeni ngithi ngimphula ithambo lila esinqeni ngezwa kukhala uover uthi all in order yabona nje ngathi kwangathi induna nje lengiphula ngo-over kwamanga ima lapho wafutha kwakuthiwa ukhalanga lo over loyo bephelile indungu awwazi ukusithusa mfethu ingqwele usithusa mfethu inhliziyo encane inyanga iphelile imali ayisekho awaphe nosuku imali ayisekho wena uzosithusa ayenziwa leyo nto leyo mfethu ngamphula ngamqeda